Kumbola mriango wa hahu mlungu wanamwiha Musa. Mstari wa kwanza. Ikara siku mwenga Musa wakala na risa robadiraje Tiro mtsezawe mlombi wa Midiana akirihirika robadi mserero wa zuwa wayonyika hata akifika Horebu mrima wa Mulungu. Malaika wa Bwana akimwamborera kahiza moho ruo kala unaka kahika ya kitakuzi. Musa akilola na akiona kukala cho kitakuzi were kinaka mohela were kakisha buli. Bae Musa akine na kimoyomoyo yake amba nikwana nicho kitakuzi kakisha nasongera hehiga jenye nikaviloleto. Bwana roho mona Musa nasongera hehi ila alole Mulungu wangu hakula kaiza cho kitakuzi kiamba Musa Musa akihika kiamba thimi. Mulungu akimwambira Musa usisongere hehi bule vula virahujo maana ho hatu imireho ni hatu haeri. Mimi ndimi Mulungu wa Kareo, Mulungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Bai Musa akizia usowe kwa utwa kugoha kumlola Mulungu. Mstari wa fungahe. Bwana akiamba goma teso gatu angu kwa Misiri nzagaona nzasikira kiriro chao kwa utwa imirizi au mate sawa na mashaka gaoni na gamanya. Nizatimani ni aokole kula mikononi mwa Misiri na amboze kula kaiza iti hiyo na hirike kaiza iti mbizo kiza yenye nafasi iti itu zayo mazia na uchi wa nyuchi isi ya Kanani, Ahiti, Aomori, Aperezi, Ahivi na Jebusi. Bailola kiriro cha Israeli kizanifikira kizanizaona jo Amisiri matesajo vikara nina kuhuma kwa Farao ili ukaamboze atuangwa Israeli kula Misiri. Mstari wa 10 kona Musa akimwamba Mulungu ni hanibe mino hata nende kwa Farao nikaamboze Israeli kula Misiri. Mulungu akimzigiza akiamba ujeri wenye mimi ndakala nawe na undo mvano wakwanye saukala niza kuhuma ndio kala uzagonya kwa ambozo watu kula Misiri mndani abudu mimi Mulungu kaiza mrimau. Bai Musa akimuza Mulungu akiamba ndiho kwenda ambira Israeli ya Mulungu wa Kareno azanihuma kwenu na umanuse zinarende hani ndaambirani. Mstari wa 18 Mulungu akimwamba Musa mimi ndimi niishie vivi ndijo kwenda ambira Israeli kukala niishie azanihuma kwenu. Kiza Mulungu akimwamba Musa ambira Israeli Bwana Mulungu wa Kareno Mulungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo azanihuma kwenu. Erindo zina rangu kare na kare na vijo ndo watu wa vishazi josi mandijo niha. Endoka kunzumanya tumia Israeli ambire Bwana Mulungu wa Kareno Mulungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo azanambolera kanamba nizakala nikimulola na niza jona jomri johendwa kwa Misiri nami naahidi ukala ndamwamboza kula kaiza goma teso ga Misiri muhirike kaiza isi ya Kanani, Ahiti, Amori, Aperizi, Ahivi na Jebusi. Isi tuzayo mazia na uchi wa nyuchi. Atumia Israeli manda kusikira kiza uwe na watumia mda kwenda kwa mtawala Misiri mkangwambe Bwana Mulungu wa Ibrania azatunganana nasi baifuri chirefende charo cha siku tahu konyika ili fuka ngombozi resada yaka Bwana Mulungu wehu. Ninamanya ukala ye mtawala wa Misiri kanda murichira mwende hata hangine vikaleja kumuhumira nguvu. Kwa utuwo ndaugoloza mkono wangu ni ipige isi ya Misiri na mautugosiga kuangala azindigo gahenda mumu. Baada ya visho andamurichira mwende ndahenda watu amakubalike masoni wa Misiri ili makasambola kihuhubuli ela kila mwana mche Mwebrania naende akamale vitu vya fedha na dhahabu hamwenga na nguo kula kwa mche mwanzi wa Kimisiri na kula kwa mwana mche yosi mjena ndiye kalamu nyumbani mwa ye Misiri mandiho mpa vitu josi vitu visho ndavika na enu akichi na akilume. Iyo ndijo ahoka Misiri ushaha wao.